Rũrĩrĩ rwa ũkabi rũĩkaine na kũrĩithia mahiũ, ũndũ ũrĩa atumia a gũkũ onao makoragwo mahĩmbĩirie na njĩra nene. Mwena wa Sajironi, kaunti ya Kajiado, gĩkundi kĩmwe gĩa kũrũĩrĩra ihoto cia andũ, atongoria a ndini na mũmbunge wa kaunti ĩno nĩmeyumĩrĩtie gũthomithia atumia maũndũ matiganĩte arĩ njĩra ya kũmokĩrĩria mũtũrĩre-inĩ. Kitu imetufinya sana. Miaka hiyo ingine hatukuwa na freedom ya kufanya kazi. Hata ukiwa na pesa au kuwa na freedom ya kutoa kwenda kufanya kazi. Lakini siku hizi tuko na uhuru ya kwenda kujifanyia kazi. Kwa hivyo nataka kusema wamama wajitokeze waende wakifanyie kazi. Target yangu ni kina mama kuambia ya kwamba siwaambii wasijifungue au wasizae au wasipate watoto. Pata watoto kwa mpango, kwa mpangilio. Kuna wamama wanaogopa sana mambo ya sindano ya family planning. Tunawaambia ya kwamba sio kujifunga kusaa, lakini ni kusaa na mpango. Tunaomba sana mpangeni wa uzazi. Juu sasa wakati huu ni sisi ndio tunaangaliwa na watoto wetu. Haha mahinyĩrĩrio meyumĩrie kwĩyandĩkithia na ikundi nĩguo kũhũrwo njeki na kĩgĩna kĩrĩa mũmbunge wa gĩcigo gĩkĩ amũkagĩra kuma kũrĩ thirikari. Oho makĩonithio bata wa kwĩyumĩria na kũng'ethanĩra na arũme harĩ mĩeke ya ũtongoria bũrũri-inĩ. Kajiado na Narok, tatizo kubwa kina mama wanayo ni mimba za mapema. Pia ndoa za mapema. Tatizo kubwa ni kwamba watoto hadi wa miaka 12, 16 hawamalizi shule kwa sababu ya ndoa na mimba za mapema. Kwa hivyo tuko hapa siku ya leo kuhamasisha wamama jinsi ya kujifaidisha kupitia vikundi, kuungana pamoja na kufanya kazi. Sasa tukifanya kazi, umaskini unaondoka. Naongea tukiwa wamama, tupange uzazi. Juu wakati huu tumeenda chini sana tukiwa wa Maasai. Juu ile ng'ombe zetu tulikuwa nazo ziliangamia juu ya kiangazi. Sasa tunaomba sana wamama wa Maasai wapange uzazi, wakae wakiangalia watoto yao. Atongoria acio nĩ matanyĩte gũthiĩ icigo ingĩ iria cikaragwo nĩ ndũrĩrĩ iria ciĩkĩrĩire ũndũire wa kũrĩithia mahiũ nĩguo kũheana mathomo macio. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Wanjikũ wa Kĩmani.